Omwaka ogwahwire gavumenti kulabira mu kitongole ekya Education Service Commission ekaragayo yarangirira emirimo y'abashomesa 2,000 hamwe n'abakozi abakukora mu mashomero 9 aga seed schools okuza mu myanya yaabo abataine bihandiiko ebirukumara. Tubadde wano olunaku olwaliro nga tusisinkana akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu paalamenti y'eggwanga era nga tubadde tulina ensonga zaffe ze tugezaako okubanga tutuusa. Erizooba abarukuura amashomero aga hamwe n'abakawo baza districts barebekaho mu kakiiko ka Parliament ak'ebyobwegyese okweterera enduulu ensonga ezirikugenda omu maisho omu mashomero aga. Batweta petition bagireetera speaker n'atukwasa obuvunaanyizibwa obw'okutunuulira petition eno era oluvannyuma tujja kuvaayo ne recommendations ezaffe ng'ababaka abali kakiiko kano okuyamba ku gavumenti. Bano abantu arrangement yabatwala mu gavumenti yanjawulo ku birala byonna. Nolwekyo system y'okubawa emirimu naye yanjawulo bo babazzeeyo ku ground basooka bawe special treatment gavumenti balo batekinga up bayingire ku payroll. Mora Simwe omunyishenjero omukyala habwa Rwampara kandi omulundi nigwo gumwe omuhezi w'akakiiko k'ebyobwegyese mu ishenjero ly'ihanga yashobora mu bushonshoreke obuteirweho. Abantu abo abagamazire mu mwanya bamanyire embeera bayetegereza okuba kutwaza ekyanga kyabo hariho amashomero agarimu empungi agarimu refugees hati bamanyire okuba kutwaza kumukubeihamu mwareeta abasya obundi abasya beija bakoraho amezi 2-3 bashaba transfer bahungayo kandi hati aba abantu babasa kugumisiriza embeera mwabeihamu kandi ababeija tibakuza kugumisiriza embeera ningira abantu abagize resilience kuba beine qualifications abo nabo mubaha special favor. We omunyishenjero omukyala habwa Kisoro ngabirana na Kifeza omwe aha abali akakiiko aka aine byashobora nabo babateremo close eri kugira ngo no bakuba batatwire baryo mu government babase kubani bakora ki nabo babahisia interviews ezo kandi echo kugamba ngo corruption ngo eriho munonga yo kugira ngo nibashaba miliyoni 5 miliyoni 10 abashomesa abo bari kuza kutwara twakigambaho munonga kandi habaho imbere yo kugira ngo baraza kugezaho kureba niki ekirikorwa nibahaba kubikora. Of course some views came out and bamwe bana bagira ngo abamwe n'abafere ngo konka kandi nabwo Education na Service Commission nabo ngo binemo uruhari hinowe hayo evidence erukoreka ngo hinaho omuntu ubashabire miliyoni 10. Ochairperson w'akakiiko aka Honorable James Kubiketeria yashobora umuringo ogubariyo bakwata emishonga egi. Tusisinkanye ba cows ba officials ba local government gye bayita yuluga ne ba petitioners benyini batuwadde endowooza zaabwe kati enkya tusisinkana Ministry of Education and Sport, Ministry of Public Service ne Ministry ya local government then ate tuzeeko ne Education Service Commission yenyini ewandiika abasomesa bano. Gashakwa Ronald Ngabirano, Sky TV, Agenshong.